Sasisian part ngi pidang sumhai pi baro syakanika channel kejengi bangi kerman babaro pia syai pia klainud. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do iki videos ki binga upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube lani pimju yo yaki notifications. Yakanika post lapalai ka Central Industrial Security Force leneka CISF mentau benai arajar RPR. Kikertang jangan digi post kilongkom ne Assistant Sub Inspector Stenographer but Head Constable. Kelas date leneka tarik bakado wapilaban somen iki applications kadeho arpusan tarik benai Oktober arajar RPR. Yaka post Assistant Sub Inspector Stenographer kalai shispa RPR teliki post sanponyo teli yaki unreserved category country teli yaki schedule caste Pratali yaki scheduled tribes, Laitkam yaki other backward classes, but Spotali yaki economically weaker section. Ka salary lene ka tolop kadai pay level 5, arpo khandai hajar arspa hado khandai po ar hajar laispa. Plus kiwi allowances ru yaki central government employees. Ka educational qualification kolongkom ne peladi ben pendap yaka intermediate lene ka senior secondary school certificate ka bomot class 12 naka recognize board lene university. Pidon kamru ikiniki skills ki bahapo. Yaka dictation ke bas phomne pide ban laban type raport liki kentien haka shiminat. Pide ru ban laban transcribe haka kentien phareng hapo ka san phomnen lani 100% minute haka kentien hindi haka computer. Yaka post head constable ministerial kalait South Park hat pratli ki post shispa proper artli ki unreserved category report li ki schedule caste apo kandai tli ki schedule tribes Shispa khat artali yaki other backward classes but life sautli yaki economically weaker section ka salary lene ka tolop ka day pay level 4 apersan hajar sanspa hado prapoe hajar shispa plus wiki allowances ru yaki central government employees ka educational qualification kolongkom ne ladi ban pendap yaki intermediate lene ka class 12 naka recognize board lene university pidon kamru yakiniki skills ka typing speed ka jangphi hakakten phareng ka de bandai life santli ki kentien hakashiminen haka computer lani ka typing speed ka jongphi hakaktin hindi ka de bandai live ho teliki words per minute ke age limit lani ka kerta ka berdo ka de khat prasnam bak bahaya do ka de arpasan snam kandan ru ka upper age relaxation yaki categories katkom ki anjang ka government i candidates ki belong eligible bagi bakwaban apply yakini ki post phiaban apply online naka CISF recruitment portal yakani ka website ngal ai po description jang ni ka video ka last date lani ka tarik bakhado ka de option tarik bana Oktober arajar apar ka official notification lani ka advertisement ka bala apply hi dakani ka CISF ngal ai po description jang ni ka video te phila ban download yaka bat phila ban pule nada pi ko ban tip shushu shpang ki